Ile sofa pa ia o le atua to ma le alo ma le ngang pa ia o le ona le malosi malava o le alofa e whaavavau o no le pule au au le lalolangi e le atua na o ia e a fio i me umalava ma o le pulenga e whaangaina e tangata anu ma le Palemene o Samoa i to tonu tua oin whaasino ina mai tu la fono le atua o se tofi pa ia tu whaasolo tatu talo lo mātou atua sisilia se, mātou te whatansia e le anganga o le loto maulalo lau pule whaito tas. Ina ia tō ifo lau whaunga mana i lunga o le nei Palemene. Whaatonu mai oe na ia tonu ai a mātou whelafalafo inga. Mo le whaasisili ina o lau lawavi inga. Ma le soifua lau le leo tangata anu o Samoa. Lo mātou tamai o i le langi. Ia pa ia lo suafa. Ia o mai lo malo. Ia whaia lo finangalo le lo langi pe ono whaia le langi. Ia e whai mai a te mātou le aso nei o mātou mea ai e tau mle aso. Ia e whamangalo i a te mātou i a mātou ang sala. E peo i mātou fwoi ono mātou whamangalo ina atu i e wanga leanga mai i a te mātou. Au a fwoi e te teita ina i mātou ai le whao sosonga. A ia la vea i a te mātou ai le leanga. A wae o ma lo ma le mana. A toa ma le vi inga e whaavau lava. Amene. Have time. O te whasisilatu a amtaria nei tau manga le whono au whaitu la whono. Salamu e fitu lona whai upo suruiva. Wai le sami lo wala. Wai e vai e tele lo savali. O au tūlanga au foi e lei loa la waia. O le mau lunga lea ma le sisiri ese o le atua. O lo whaavai ai Samoa. O lona mtau tia foi lea, ua mamanu ai lo tātou wala wina, a wai le tu le moe e le moe lava o ia. E pei o le moa se tu lou e ofo tai, a se lupe foi e tō whawha o ilan whanau ono le lofa. Tau whaia lai mtangi se tātou taulanga osi ua mai a momoli le nei tai au. Ai ui o se tunuma na mamoe whatasi, ai au sanga le tu vai le pale ri o fofuanga ma le e ana le fofuanga pa ia o le wa folau tonu le popea le uto wa voi vasa le au te pale sa tua ia le fai vai e ui so wa le ua uma o tai ngarua fo i pe ia ma tu ma watu ia te ia e vi inga e le au noa o pa ia o le arwha o mauta nei o ma malu e le avea sa foi fai ngā e le tuta muri waina le anga e folau le tifa a le afu e tāpuai i le oa le waa ina ne ionge le liu sanga ngana ngai wo manatu o le anona ia i fatu ai ngā tausia tula fale ma tula o malae e anga tonu ai pu e o malu le fio mai o lau fionga te mai tai Palemia te tai il malo fio lau fionga sui Palemia ma le pai o le kapeneta, a fio tō fionga i min stalang lango. Fio lau fionga le te tai o le tuangai, ma le su te tai, e mai se foi o suis fono uma o le tātou Palemene. Le a fio mai o whalurunga mtanga luenga, whala tonga tu ma oti o le tātou malo, o te ofo lofa, ma whatalo whātu le nei tai o fou, i lo o tō soi fua manuia ma le langi ma lo o folau. Ta poi fa fonga mai Samoa le tunu
I lau whionga ma malu o le awa malo, ma lau masiofo, le sui tofia ma lau wharitua. Le whamsinsili ma le malu o le tutino le whamsinonga, le au whaingaruenga whauino le talalelei, Samoa i o mamalu whalenga nuu, i Samoa nei ma so se tawhala langi, e whatalo whatu lau Palemene i le nei tai ao. Ma lor so i fua manuia, ua wha ma lo le langi mama. Le whaafonga tapo i mai ana i tato uso i sae, i o pa ia wha tala lei, o mamalu wha ma lo, ma o sa whalenga nuu, e mātou te whatalo whatu i le nei tai ao. O lewa whaalepa le fua, le alenga le nei tai ao, i le fau aru whaiva o le tato Palemene. O upo e masani ele tunu, o tato sa e tau mua le tō wha, a e tila i le whautanga. A se tau tau le mau le whautalai, i a to o le ngang o le atua, o tato waa i le nei aso. Tafa funga i le atua lo o tō whingalo. O wase ai o tapo inga si o tato o tunu. O sona vi inga, i so se ngā ruenga i tato te whai. Anga le leile li i le usunga whono, lau whionga te maita i Palemia ma lau kapineta, tō mai le langi, whamanuianga mo usunga whono uma, ai tu ma lo le tunu. Manuia le tapo i mai Samoa, i ona tu langa wha lupe lupeina. Whalinga, mai te tai o mota. Tu saim tu lafon tu mauiwa suono o Palemene o tu inatu nei le whalinga i le whono awhi tu lafono, mo le ilo ina o tu lafono tau whaofi o tau e lalo. Mua, tu lafono tau whaofi o tau teunga o whaavai lua o lua wha. Lua, tu lafono tau whaofi o tau teunga o le tu lafono whanua masuafa lua o lua wha. Tu inatu lene yasu sfuruivo au kuso i le tausanga lua o lua wha. Sainia, ona pofia mea na omi mta afa, tai o maota. Tu saima tu lafon tu mau, se lau pipuilua, ua tu inatu nei le whaalinga i le whono awhi tu lafono. Mo le ilo ina o le tu lafono tau whaawhi o tau e lalo i lona tu langa whaanatinati. Tu lafon tau whaawhi o le pulenga o loa au inatu i whafo Samoa, lua o lua wha. Tu inatu lene yaso suruiva au kuso, tau sanga lua o lua wha. Sainia, ona profia mea na omi mta afa, tai o maota. Tu inatu pepa. Mua, pepa le Palemene lua filosofa, lua filosofulima, numero 5 tasi. Tali le malo le pepa le Palemene numero 6 fitu. Li poti le komiti o tupe maua ma tupe tongi le pepa le Palemene numero 5. Li poti fal tau sanga le mtanga rengo tupe mo tau sanga fal tupe lua filosofulu. Lua filosofutas. Lua. Pepa le Palemene lua filosofulfa, lua filosofulima numero 5 lua. Li poti fal tau sanga le mtanga rengo tupe mo tau sanga fal tupe lua filosofutas. Lua filosofulu lua. Tolu. Pepa le Palemene lua filosofulfa, lua filosofulima numero 5 tolu. Whamtalanga o tupe le malo mo tau sanga fal tupe na whai wina le stolu sfulu iuni. Lua filosofulu lua. Fa. Pepa le Palemene lua filosofulfa, lua filosofulima numero 5 fa. Tali le malo le pepa le Palemene numero 3 lua. Li poti el komiti le vainga tau te mao ainga le pepa le Palemene numero 6 lua sfulu. Li poti fal tau sanga le mtanga lengo pisinisi ala manuia maleipa. Mo le tau sanga fal tupe lua filosofulu lua, lua filosofulu tolu. 5. Pepa le Palemene lua filosofulfa, lua filosofulima numero 5. Li poti le pule msu etusi le ao inga luenga le ofisu etusi. Mo le tau sanga fal tupe lua filosofulu, lua filosofulu tasi. 1. Pepa le Palemene lua filosofulfa, lua filosofulima numero 5 li poti fal tau sanga le ofisu o numero fa mawina. Mo le tau sanga fal tupe lua filosofulu lua, lua filosofulu tolu. 7. Pepa le Palemene lua filosofulfa, lua filosofulima numero 5 Tali le malo le pepa le Palemene numero 3 li poti el komiti o lo vainga tau tamao ainga i le pepa le Palemene numero 6 5
li poti faletausaga le matagaluega o faatoʻaga ma faiga faiva mo le tausaga faletupe lua felusfulutasi lua felusfululua ma le valu sa ro lua felusfulufā patolu poloʻiga mo sootaga valelei o le ipa magaluega siitaga totogi au pito maulalo tausaga lua felusfulufā ma le faaloalo o laufioga. Tuina atu o le poti e komiti whapalemene. Mua pepa le palemene lua felusfulufā lua felusfululima numero 5 li poti le komiti o atina ese le pepa le palemene numero 2 li poti faletausaga le faapotoga o le malosi faaletisi mo le tausaga faletupe lua felusfululua lua felusfulutolu lua pepa le palemene lua felusfulufā lua felusfululima numero 5 li poti le komiti o atina ese le pepa le palemene numero 5 li poti faletausaga le ofisa o le pule faatonu mo le tausaga faletupe lua felusfulutasi lua felusfululua tolu pepa le palemene lua felusfulufā lua felusfululima numero 10 li poti le komiti o atina ese le pepa le palemene numero 6 li poti faletausaga le matagaluega o punaʻoa fananatura ma le siosiʻomaga mo le tausaga faletupe lua felusfulu lua felusfulutasi fa pepa le palemene lua felusfulufā lua felusfululima numero 10 li poti le komiti o le vaega tauletamao aiga i le pepa le palemene numero 28 li poti faletausaga le pulega o tagata tafao mai mo mai fafo mo le tausaga faletupe lua felusfululua lua felusfulutolu 5 pepa le palemene lua felusfulufā lua felusfululima numero 12 li poti le komiti o le vaega tauletamao aiga i le pepa le palemene numero 5 li poti faletausaga le matagaluega o faatoʻaga ma faiga faiva mo le tausaga faletupe lua felusfululua lua felusfulutolu 6 pepa le palemene lua felusfulufā lua felusfululima numero 13 li poti le komiti o le vaega tauletamao aiga i le pepa le palemene numero 14 li poti faletausaga le faapotoga o eleele tumooti Samoa mo le tausaga faletupe lua felusfululua lua felusfulutolu 7 pepa le palemene lua felusfulufā lua felusfululima numero 11 li poti le komiti o le vaega taulevafealoaʻi i le pepa le palemene numero 9 fasfulufā li poti faletausaga le faapotoga o taui mo faalavelave faafoseʻi mo le tausaga faletupe lua felusfulutasi lua felusfululua 8 pepa le palemene lua felusfulufā lua felusfululima numero 15 li poti le komiti tupe maua ma tupe totogi i le pepa le palemene numero 8 li poti faletausaga le faapotoga o inisiua tausoifua Samoa mo le tausaga faletupe lua felusfululua lua felusfulutolu ma le 9 pepa le palemene lua felusfulufā lua felusfululima numero 11 li poti le komiti o tupe maua ma tupe totogi i le pepa le palemene numero 5 li poti faletausaga le faaputuga tupe teu faafaigaluega o mavaega tausi Samoa mo le tausaga faletupe lua felusfululua lua felusfulutolu faaloalo laufioga Galuenga o le aso taunu malo. Hei tau mo tulafon tau whaofi mo mua. Tulafon tau whaofi o le pūlenga o loa awina atu I fafo a Samoa lua o lua wha I lona whaitaunga mo mua. O te tāpala o whionga le minsta o le pūlenga o loa awina atu I fafo Samoa. Lau whionga le whonga whatalai. Ia, msalo ele I whatuina na lafo e mua na whatalo whatu lau whionga ni te hao. Ia, I ele tue lo nanga ni lei. Ia, mesi foi lea fio le whionga Palemene ma le kabineta. Ia, malu malu o le tātou Palemene. Fia foi le whionga le tai o le tuangai. Ia, whamalo mo le usunga whono ni lei aso. Lau whionga le whonga whatalai. O te whatu le lafo. Na ia whatu ina nei le tu lafono tau whaofi. O pūlenga o loa, au ina atu I whafo Samoa. Loa whe lua sfulman wha I lona whaitaunga mua mua. Whalua, e whionga I minsta o ngā luenga tele, whapefo I minsta o soifu maloroina, minsta o leo leo. Sili po la whaitawina nei tu lafon tau whaofi, o le pūlenga o loa au ina atu I whafo Samoa, lua o lua wha I lona whaitaunga mua mua, o e whina ngalo, i e sau no mani yo e.
Au ese le ai ua manu malo le ioe. O se tulafono e whaavaina ai le pulenga o loa wina atu I whafo Samoa. Ina ia ai mo mtawhai o I tau ave, ma lo sianga, ma tiutu le pulenga, ma mo whaamoemoenga e fsotai ai. Lua, tulafono tau whaofi o te unga o whaavae, lua o lua wha, I lona whaitaunga mua mua. O te tāpala o whionga le tamata I Palemene? Lau whionga le whangawhitalai, ia, ua ala whai mai le mauto Samoa I whanunga le lei ni tai au. Mai whatalo whatu I lau whionga, ma le mamalu o usunga whono o Samoa. Ia, tainane fwoi, ia le tapua inga le atunu o lo mai moa ma whawhongwhunga mai. Ia, ai mai se I la tau o lo au ai mai. Ia, ma ofisa langolango o lo tato whatasi. Ma tau pi ama le whaftai wa isi tia le nei tai au. Ia pele li I lo naanga le I le taitaina mai o lo tau soifua, ma samatu ola. I le nei aso ua atofa e whaaua wai le tato ngātuenga. Ai o te tula I atu, lau e whionga le whangwhitalai o te whātū le lafo. Ina ia whaitauina nei le tula whono tau whaofi, o te unga o le whaavae, lua awhi lua se fulu wha, I lona whaitaunga mua mua. Palua, le whionga I le sui Palemene, le minsta o le soifua maloloena. Si lipo la whaitauina nei tulafono tau whaofi, te unga o le whaavae lua o lua wha I lona whaitaunga mua mua, o e whinangaro I eisa o noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. O se tulafono e teu ina I le whaavae, ina ia e mo mata upu e whaasino I whaamasinonga, o mata upu tau le wao tangata masoli tulafono, ma le whaamasinonga o whanua masuafa. Tolu, tulafono tau whaofi o te unga, o le tulafono o whanua masuafa lua o lua wha, e lona whaitaunga mua mua. O te tāpāla o whionga le minsta whaamsinonga, pulenga tau whaamsinonga? Lau whionga le whangawhitalai, o te whāturu lafo, ina ia whaitau ina nei, le tūlafono tau whaafi o te unga o le tūlafono whanua masuafa lua o lua wha, I lona whaitaunga mua mua. Palua, le whionga I minsta o leo, whapefo I minsta o sotainga, ia minsta o tiosio manga, ia whapefo I le sui mai a ana lofi numero lua. Sili, wala whaitau nei tūlafono tau whaofi o te taunga o tūlafono whanua masuafa lua o lua wha, I lona whaitaunga mua mua o e whinangalo I eisa o noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. O se tulafono I teu wai le tulafono whanua masuafa lua awhi lua sefulu, o le tulafono ma ai mo whaamoemoenga e fsotai ai. Wha, tūlafono tau whaofi, o le pulenga o loa awina ati whafo Samoa lua o lua wha, whaitaunga whaalua. Taruai wa o tauri maina le tusi whamaonia o tūlanga whaanatinati, o le tūlafono tau whaofi o le pulenga o loa, o wina ati whafo lua o lua wha, ua mai on sainia le teitai o le maota, o lea o lea whaangasolo I loa I le whaitaunga whaalua o tūlafono tau whaofi. O te tāpālau whionga le minsta o le pulenga o loa o wina ati whafo Samoa, Nau whionga le whangawhitalai, o tūlai atu e whātū le lafo. Ina ia whaitau ina nei tūla whono tau whaofi, o le pūrenga o loa a wina atu I whafo, Samoa lua awhi lua suma le wha, I lona whaitaunga whaalua. Nau whionga ma o te whia tautalam whaamānulama e. whalua, el minsta o ngā luenga, whapefo il minsta su fu maluina, minsta o leo leo. Ia, o tāpālau whionga le minsta mo lau saunuanga whaamānulama. Whaftai tere lau whionga le whono, mō lea manoa. Ia peon sira fia tātou maota nei aso. Me se fōle whaafonga Samoa. O se tūla whono fōu, nei tūla whono. I le whaavai ina. O se whaalapa putonga fōu. A wāre au inato o tātou o loa. O tātou o loa whaatau anga.
ia mo atu no I fafo. O le nei tulafono tau whaofi e wha moe mo le whatu ina o le pūlenga whataua inga o loa Samoa. O le pūlenga e mata I tū whatino ina o aunanga ma whasota inga uma I le atu nuu. Mo le tu ina atu o ata atu o loa whatau ai ma atu nuu whafo atu o Samoa. O le aunga ma le moe au tu o le nei pūlenga ina ia whawhaingo fie mo tātou au whai whatoanga o na malama lama I whainga whaavai ai mai se lava ia inga o le tua ina atu o loa I māketi whafo atu o Samoa. Ono le pūlenga o le avea ma se tasi o tātou wharatonga tu maoti. O ana matafa ioi ina ua mai a foi o na ilo ina I tusa mai inga o lo whaatu langa ai wharatonga tātou mālo. Le te tau o na whaamawina o se wharapo tonga, tau whaamanuyanga po le public beneficial body. Ia whaamua mua le whaasopolia o awanoa, e maua mo a tātou o loa, e tu ina atu I whafo, mo le manuia o a tātou au whaiwhatoanga, ai mai se fo I le ati nae o loa, fe whatau wai ale mālo. E iei le whaamoi moe, se ia whanga solo peanga luenga pūlenga, mo le isi 5 tausanga o na toe ilo fo I lea e pei o masani ai ati na e almano lau fiong. E pei o whalaputonga masani o le a 5 ta ina lava e le komiti whatonu. Fuafuanga uma ai maise marpulenga na ia mauti noa e so ta inga luenga pulenga ma isi fo I tu tino na tātou malo o lo fai sao I le ati na e ino ta mao ainga. I loa tu ina tu I whafo, e pei o matanga luenga o whatoanga, ma whainga whaiva. Matanga luenga o vai whafo, ma whataua inga. Matanga luenga o pisinisi, ala manuia ma leipa. Matanga luenga o tiute, ma tupe maua. Le tātou wharaputonga susuenga whasai nisi Paulus Ross. O asosi o le au whai whatoanga, ai maise o loanga osi, mora tu ina tu I whafo lau fianga. Ia, tātou tau sia ia I le nei pūlenga, e fsoswani a tili la tina ina, o tātou tamau ainga, ai maise lava I nai o tātou whai whatoanga. Tā ua tele mo tātou whai whatoanga la iti. Ia wā fōde wha mau popoina o lātou oloa e fia awina atu I whafo. O sei tū le lei lea e una ia I foi, le atina ina o whanua o le atu nuu, e le ngata mo le tau sia ina o I tātou iasta I tasi. Ai whaavanga fo I nisi, whaavanga fo I na iola, e tu ina atu I māketi whafo, mō nei o tātou tangata, o lo o lala I atu no o mau. Lau whionga le whonga whitalai, o se au te lenga lea o nei tu la whono, ia o le awhatati e rumo tātou mauta whono I nei tai au, whaftahi lava. Ma lo sa noa lo whionga le. Men sta manino foi lau saunoanga tu so fa mo tu la fonto fa ofi sa aus foi le fa fonga sui mamalu il forsanga manino le fa lulunga pulenga al tato pre-sitting and nafi e fa marma mai tato tu la fonto fa ofi e foi te tununga ua marma lama le fa fonga al tato mauta ma lo fa tai sa noa tu sai le fa solonga al tato ngaluenga o le avanol nei mo sui mamalu e fi sa noa e tato tu la fonto fa ofi na se whamanatu lava al Fonotaga ia ngai pea ia tātou saunoanga whalau I tele whawai tu la fono tau whaofi ma ona o ngā ese e tusa ma tātou tu la fono tu mau ia manatua e tangwhia me te tasi teimo saunoanga whalau I tele tu la fono tau whaofi ia o le awanoa ne stasi sui malu hia saunoa ia tula mai lau whanga sui te tae le tunga Whaftai lau whionga ele, whongwhitalai. O lea ua maalo li ofele, whaftai le tua. Ina ua sopoloa mai de soifua, sui malu al mota. Nei tai au, ia walwha o wina al whono uso le tunu. Ia o mai a whena ia whea pa ia, ma malu whai whongatā Samoa. Ia na tūlanga whalupe. Na tūlea le toyo o iai senga ngana. O nei tu mau lava e o le whavau. Ma tau atu e o se tu la fono lo a mai lo tu langa whana tinati.
ia mai e le telefoni nei motu ngā afa. Tu ina atu ia wala wale nei tau mwhainga ma le wha mo forward tātou malo. O leo te manatua ua tolu ia tala wha tau au tua tupe o mai ai tupe wha nganga. Mo le wha vai ina o le nei lava wha moe. Pulenga lea o wha tulai mai. Ia sa au siningia. Ina tau sanga tolu tua nai. Po le ale tūlanga e whaavai ai, pe whaavai si tūla fono, pe whaavai si tūlanga restala ina wha company, o se company laro tūla fono company, e po se si lava whainga. O lea whai ai, pe tai nei tai au. Ia lau mata watu o leo o ta oto lau a fono, tūla fono tau wha ofi. E wha tūla fono ina ai, te whaavai ina nei wha moe ta ua. Mela, mo rea tūl whaafitai. Nea tūl whaafitai o wa leo wa, ta oto mai nei tūla fono, e ta ua rwha moe, ma le aunga, ia ma pe hoi ana sini au tū, pe ana wha ta oto mai nei tūla fono tau wha ofi. Ia leo wa matauina, ua tōwhia tātou CEO, ia o ia lea la tūla i fo imtangi olo e wha foe le nei wha moe foe, e tonu e le whaingo fie. Ia alme tā ua. Lea ua tau nu mai tūla fono. Ia, ma ua wha tūla fono i nālo ia e lolo tō whinga. Ia halo ane la ia e. Sa ngai ai o tai. Ia manui alo wha moe paule mea. Tūlanga lau wa aila au tele o nei tūla fono. Ia o tele i o au lape. Tele i o mo meo tapula. O tele i o no tanga. Ia e te tonu. Ia o whiriwhiria sunga CEO. O lava lon to mai mo lon sila fia. Ia warfa ngai o ina o nei tūla fono. Ina ia tau lau o le wha moe. Pe ona mai e le malo. E tu taua tele tātou o loa o ina tui fafo. Tātou export. O al mea le tau tātou tau mwhai pe iai. Le atina enga o tātou tamau ainga po tātou economy. E fuafua hole da tau mwhai. Ia si tia, i si tūlanga le lei. Ma ia tele tātou o loa o ina tui fafo. Fua le i o loa au ina mai tono le tunu. No ina o le export ma le import. Le import o loa iei taimi nei. Ia whai asi mawai. Ma o loa tele i tātou o loa. Whātau ina mai fafo. Ma whaaulu mai tono le tunu. Ma salo pe la tel piliona tau sanga tupe le alu le au ina mai o loa i tonu. Ia lai titi a tātou o loa au ina tui fafo. O le tūlanga fo le sa iei. Ia wa to ese lisi vanga tele. O tātou export sa iei. Ia le export lea mo meo o loa ia mo waia le Yasaki. Talo na se ese Yasaki ma tātou tunu. Ia wa to ese atu lesi vanga na tātou export. Sa so san tele tātou tamau ainga. Ia nei tai au. Ia lewa ma tau atu. Tu la fono i toi wha moe toi la langa i luna mo toi wha le leia tili tātou export. Tātou loa au ina atu i fafo. O nisi o matawha ioi pe ona whata oto mai. O le sa ilia leo makiti fo i fafo, ia tunu me mau. Ia se tūlanga le lei le tūlanga, a le fautuanga. Le lei le ngā lulua so tau au. Ma tātou komisina whātau inga la e lo ngā lulua i fafo. Samoa Trade Commissioners i Europa, pe Australia ma New Zealand. O ngā lulua fo i lātou e sa ilin tātou maketi mo tātou o loa. E au ina atu ina tunu. No winga. En tāua le ngā lulua e so tau au. Mana fo i tamari i ala tunu o lo ngā lulua ai fafo. I wale una ia o le tātou export. Tāua tele le ngā lulua fo i whalangolango mai. Na so tau au ngā lulua whaatasi ma tātou ngā luenga o mtau pu tau wai fafo ma whatau inga. Le in fact o le Foreign Affairs and Trade. Wa peo la tau nā o lo ngafa. Man mo tūlanga fo i leo le whaatala no ina ma le i tūlanga tau whiangainga whaavao ma lo. O lo ai ai whaatau inga ma le au ina atu o loa. I fafo, tā ua tele. Ma whono tā ua alwanga i a Trade Commissioner ma le in fact. O na e leo tā ua i tonu tūla whono tau whaofini nei. A e lo te tonunga. O le anganga na o lo iai i le CEO ma le Minister ma le nai tū. E tau ana si sila lei. Wa tau na ngā lulua whaatasi. Ia ma whapena no ngā tusa i tūlanga uma
o whamoemoenga e peona iai. O le tūlanga fo i le tātou tasim tāwhaioi o le sisila le i mo meo le. Tū whatasia o loa ma meo packaging. O tātou o loa wina tu whafo wai tau o na ave se tūlanga fo le tō sina fo sisila o tangata lei whafo mwhatau tātou o loa. Ia tele la mo meo tūlanga o le labeling ma mea o tō whapena. E tau na ave e whataua le au te wai atu. Ia tasi nam tāwhaioi sisila e tātou export authority. Awai, ele ngalo le mawhau meo tupu tuanai. Sa e tātou whale fo lea sa lolomi ai mo e lei, ia so ia. E peitai, ia ua mai tu tono la tunu, ia isi fo i whatau o loa, mai ia tunu e mamau. Ia ua ma ave isi tātou e lei sa penano lomi nei, ma lo lomi whafo si tūlanga fo le le whatelinga, mass produce. Ia ntoi whatau ina mai lei Samoa, mai se atunu. O se tautau ngofie, o le unga, tapuni tātou whale e leile sa iai, nā vai tau. Ia si lawa, nā fwoi vai taimi. Sa peisa le iai tūlanga fo tātou tūla fono whawao malo. Ia mo meo whengainga fo ia i lalo whawao malo. Ia pui ai o loa resi atunu e whatau ina atu resi atunu. Tūlanga tātou intellectual properties, mo tūla fono industrial designs, o trademarks, tūlanga whapena, o le se awhateita inga tāua tātou a pepe. E o lawa tapunia tātou whapepe, o le tuis whapepe. Ia o inei na mo ngā o siel pepe. Ia, awa tuela ia i whafu. Ia le mea nau tupu. Una sa lei hui se pui inga whawā mano. A tāua tere. Lau te wai, tasi lea am tāwhai o isi sila e tātou export whaari. Ina ia whapena, o nā o ina ia tātou tangata whai o loa. Ia mesa ia mo ngausi o loa ia laiti. I tūlanga whapea, mo le pui inga whatula fono. Tā watu i whafo tātou o loa. E whatau ina te mantua e o whaisi le watu. Nā so ta i mai tātou whapepe. E ave se tusi o le la fo i lea le malo New Zealand o le Commerce Commission. E ia mo me whapea to inga loa whapea. Ona ua lato maua, apa pepe, tusa lei label, tusi ere ngō Samoa, whatau ina i maketi Asia, i New Zealand, Australia. Aere ni a pepe ngau si Samoa, sa ili atu, o a pepe ngau si Asia, nā lai whatau so le whafu. Ma fuai o na avere mta o kore Commerce Commission, tāu si ai o na toi whaia na whainga whapena, o mea i o puipuinga i e tāua, nana o le tātou te angai. Ina toi una ia ma whaamalo sia tātou export ma o loa au ina atu i whafu. Sui al komiti. E ale tala noa mai le tūla whono e lima sui al komiti. Komiti whatonu, komiti whatino. E ale whautuanga o na lele ma oti maipo ai i sui tono komiti. E ale whautuanga ai e le whionga le minsta ma le tātou mtangano. Tau nei se sui o le au whaile lau wang, whaile la sosio whaifatoanga. Tau hoi na isi sui a le vanga lea Manufacture and Export Association. E tau nei la tūna i tōnu komiti nei ngā rulu e whātasi. Tele hoi mo so a komiti au te vai atu iai. E lango sua al pulenga tā ua tele o na iai le vanga lea o sui al sros. Tātou whatu sui. E wa pēr hoi e tātou mtanga luenga whatoanga. Misi ale nei tū leo al biosecurity. Mea nā leo whatau ina e isi atunu. I o loa e watu i te tonu i tūlanga nā, o leo te mātau atu. E iai a le tūlanga o le pūlenga. E ro iai le vāenga le whapea. E mawhai e o na whaongāna whanua, lisi ina na whanua ma tūlanga whapena. Ia, o leo whatuatatia mai le tūlafonu tau whaafi. Au te leo malmalama la e siri atu e leo whionga minsta, se taimi wha malmalama, pāsau no wha malmalama. Ko fei whanua ia o ai pau awa anga ia o leo te taofi. O le tātou stek. Whai lei o i re. Me le imlewa le whaleolo. O ia i le tātou sarasi. Ia mai i le menari. Whanua ia o tātou malesa whawai le tātou talo ina le patele mawai atne ai uni. Tāo nanga fōu leo whātū mai o le Lancet Survey. E lei tau nuu masi tūla whonu tau whaofi wha tūla whonu ina. Ile nām tanga nung fōu. A se si lani.
wa le vanga nga stick e pe na pauna ni fanua yo te vai e no nga va ai ile tato export Friday ya ai si lane pe o le ale fa inga fa ai o ala ne no pasi me o vai e pe ala wa to i tia pula pe ma manga me ala fa ai o ai si lange po le ase fa inga fa ai po fa si tu langa fo le fa disi ia po fa si tu langa fo le po se fa taunga ia po ni fa to anga fa malosi me ia si lane ia a pauna o fanua ia tato malo no te vai atu e ngo nga va ai I fa mo la ia po ala va ia tu langa fa ngai ona leta no mai ia tu la fono I fanua le al pura nga fon nei ia le fa ta fa vai ia lo in fanua o mai la no pura fon nei ia pe na pauna se vai na le uta no atu ira una va ai I le tu langa ia o tulanga mo malo si anga ia te vai fa asi malo lo si au lape ma meu tulanga no tanga ia ia pe hoila I le minsta le MPE no te vai atu fa asi malo lo si o avo io o malo si anga ina ro tula fono ile mo o ile tulanga hoile le a e me fai le minsta le MPE ona tapa ia mafuanga mai se sui o le komiti o a mafuanga mafuina le fono I se fono o le komiti fatino ia sa mana toa ia me ia tatia tai fono ma le komiti ma le fai lau tusi o komiti ia peitai ia le o ai fai ale ministan tapa e se mafuanga wala ina le fono le as fono ia e tau mau fofo le mafofo pa vai tu ia nei e tu a inga marsi anga fa pe ia e pe tu langa na e tau na sila le ia le sunga CEO awai o le sa ma e pe ia o I le pache da le tanga lengo fato anga le sa ma ia tu pe fa anga mo le export authority le asa o la o so oi ia matali mai la fionga al minsta o fato ia le wa sa no mo mai tu la fono la fionga al minsta MPE po la sa o I tonu le minsta le nim tanga lo mo si le fia le tonu ia pe ma to ia ga lo ya tu ma va se menatu la fionga fo fitalai anga le mele tu ne ya so fono alo aftai tai e lo fionga le su tai mo lo fionga falia e me se foi o le tausi tatu taimi fa tapula ina ma lo sa mo aftai ia la no ne stasio sui tu le me sui fa le ata le tu le mai Atalo fatu le fionga le ata numero 2 Ngor fono ma lo so fu mo malange ma ale pa iol ma mine Samoa fono uso Samoa ni taiao ma lo le on sai ma lo nga lui ta fo ile fa fonga ta po mai o tatu o tunu mai lava I mau tele yo o lo Samoa ai ole a fai se manatu tu sal tu la fono tu ina mai ole ta no fo mo tilo tu la fono o tau matau o va ai o ani me fo o ani suinga ese atu ale a fatino I lalo le o le mtanga lo fo le la fatu tu nei wa pe on sil fie la fonga fono male malo tatu Palemene o nei mtau pol nei mtau ele sim mtau fo ma talu lava fo yo no mal Palemene al me lava le au nga ia le tele ati na el tatu o tunu ia al tam faile fatu poina tatu loa avi fafo au I e mo me se leni e tongi e tatu o loa mai tonu Yam so swani ma lo si la tina ino la tunu mai o le fon fatal no ina le samtanga luenga le a is a marketing authority o le export me ala vaitas o le meta ua faftai o le ua fatuina le nei vaitau anto foi
Ala hoi lena fitu na iso loim tanga luenga le malo i le vai fafo. O loa vi fafo le trade. Ia lo iai le trade i le tanga luenga o le Foreign Affairs. Io la tui ngafa ma. Whainga whawai. Tana noanga ia tunu i fafo. Alo i fo i le vaenga i tunu lava na tanga luenga le MCO. O iei nei, mai e le tele o tausanga. Ai peira le mele lenta tu whanau nau iai. Ina ia vese asa mtanga luenga patino tonua i mene. Mea lava ia lea tātou te whanau nau iai, mtātou taumwhai iai. Ina ia whaatupula ia le export. Ia e aru saoa e luatu o tangata tonua ia tu tala noa. Ma fsosani tonu lava i lau whaafitauli o iai. Ina ua whaavai mai le sros. Le nganga foi le sa iai. Ina ia ngā siani o loa. E substitute ai pe tam whai ina i whaititia o loa mai fafu. E ngā tai lea. E am whai ni o loa. Ngā osi ni o loa. Tātou tari tonu. E mwhai on avi fafu. E la wawai la tu la fono rau whionga fono. O le ano au tu o tu la fono le nei. O le vaenga lea lona lima. Ma tā whai ioi tau ave al pūlenga. Functions of the authority. Me e sa uwhia te tilo. I po a tonu ala tō mea o le au mai whai. Me ese mai mea o lo whatino nei. O te tilo le lisi mai le a tau le. I le tei. Le whaasolonga. E lo tala tonunga. Lo vai vainga. Pea leo tu e sasi fo i la matanga. O le hoto e amata mai a ili mea lea tātou te whai o levan tātou whai. E sa ili ni make ki fafu. Au fionga. E o mea lea so la e o e fafu tātou tangata so e make ki. Sa ili make ki. O levan tātou i lo make ki ma mea tātou te evi fafu. Sa ilo tal tonunga. E o mai i whapea mai. O umana matou susuenga. O mea ia lea la tātou te tilo ia. O le mea leo tu ue lea e tu mai lalo le ai. Tu hitia o le whaiunga. O le taltonunga. I lo lea vaivainga. O le mea lea sa tauna piko i runga. Ave mua i wha mua le tanga luenga lea. O ane mea tātou tau whai ai. A mea mua e tauna wha mafa e le mtanga luenga mtiri i ai. O le supply and demand. Mea me whai on tātou ave i fafu. Wa mea mwhai on wha awa upea. Wa al mele tu. Tau te atu ma se aloa ma nei ia. O ka le matango te lero na tau mo na velu. Ai whai mai lole al whai o loi wafu. E whai langa menga container se lua suru il masinga. Ia ngofo lo inga. Wa ele mwhai. O lea ua lewa na ngaru rue, o le mea la leo te tala noa tuai. Awa o lewa na ele sami. Lewa na ele society e whatoanga. O le ho ele women in business. O la tau ia ua lewa na ngaru rue i mea nei. Awa o le kia ato le mea lea. O le fisa whatoanga. O suppliers. Pe mawhai o na la tau ngā whatia meni. Ina ua nga osi e le srase le whanu ski hoile. Nai maua e awha maunga lau whionga no launga. O launga i. O whai ati ai. Matua. Vai tele le mafu ole. E le leile le mafu whaunga na whai ai. O le mea tanu whai. O le whisky le talo. Mua e lava le talo. Le leile kofo le whisky. Na mai le whangu hoile e mai. O whai o le tau le whangu lea. Pesa lau ka la ka ngar king fang. E fa fe la na tatu ka un faile va ngala. E sa no ne sui pa mi pepe. Ma to sa ye fenga pepe. Sa o fenga un part time. O le tala ta malo le fa ye pepe. E le mo fa ye on to compita to ma to nu fa. O ngar king yapa. E mai fa fo. O le ke le cost. O le cost le king yapa. Ah, le popo ia mal pepe. Ia le ka kelo. Si dia ka ko samo. Le lang fa itu la fono hol tato malo mo incentives.
Inga ia awal ko ngia kiu ke oloa mai fafo. Oloa ia e mai e nga osi ia. Oloa ia koe avel export. Mo tuti tax free ia. Mea umai ka koe ngau ia fai. E ave fafo. Ole, alesi vaenga lau fiong. Eu ke popole iai. Mele sa pisa ta ua ele fiong ai. Tai ol nei tu wan nafi. Le vaenga lea olo o maua ile. Le vaenga lo na valu le tu la fon. Lea o iai. Le ho ua maili tau lea. O le tau faa e atu. E toi faa ola. O le imposing o recovery fees. Tau toi faa e atu toi. Tongi ila o nanga tanga luenga lea. Tasi la ia mea o lea faa tulu o lea e. E foi le whainga tā aima, mo to aia, tamu whainga whapene. O leo atu leo tātou e tamu whai. Ia atu e atu e mana tau nei tangata olo o ma ia olo e whai. Sa whila hoi tuanga le whionga le minsta, whato anga ma le sos. Nei tangata ia atu e watu lato mea foi le sue sue. Ia whai fua. O mena dai tongi tātou le malo e whai mea ia ai latu nei e whai susu e ngai samta, upu e tongi oi. Ia e mtoa angu tāma e le tue fifo i e. Le hoi lau tue, ta wai atu tonu tātou tula fono le. Le o mana e o whatu ina le, le mtanga luenga le. Ia ale hoi whapea mai, whalaku tonga le. E tu tongi, le lato o nanga. E tu recover lato o nanga. Tau on toi tanga e lau whionga mista ma Malia sui mamalu se mo wha mau maunga. Ia. Po lena tāua e le sui Palemene na sao ngoa le pepe. A sui te itai. Mo tatu wha mau maunga ne wha sao le tatu wha mau maunga. O le sui te itai o le tua ngai na sao ngoa le pepe e le sui Palemene. Ia, o te se tua le sui Palemene le tia pipi. Ma tu ia wha sao i whala o whionga wha marolo atu le sui te itai. Ia, te itai o le neva ang wha whai. Yeah. Ina o fai fala fala maka. Mako o sai o ya pangi anga o disi mako malanga nga o ko fo ia ko ilva anga le malako fala maka ia. O fo le ai eu. Au skongi mame. E ngoki. Me lo ia. E kaunga ia e kaunga mix mal fala maka fo le mai fa. E sa fai fala la u ko la. Fala maka ia le fai lu. Awa e o manene fai le costing ole le fala mat. Ia. Kwa ma o lunga le ta. Al fala maka le fa ko fala lunga ko su sengir pom. Ale le winga la fam talanga. A fai la wa tel ton. Pa fo ia men fenta to ve in pau. Me le high end. That's all la quality. I me ia fai na fatia ona e tato. E tau fo ile tauta. Awa le tātou te iroa. O mea ni whai atunu i e whafu. O ngai kai pirionga, kai fia salau milionga lako makiki. Ma lako tangata. Ia ko sa peru su senga le tau loa e miliongi a lako mo te. A tātou la. Tātou o i eile. Le vaenga le vavai e. O le si mea le a mai tu la fono le misi tu la fono la whionga mista. Ia o le tau te oanga o loa. Ai ele o whaatau o tele wha mafa services. Tasi ia mea o lea ua. Walua iluma le tatu o tunu. Mea lava tau human resources Samoa. Tanga tata mai mo kong sale me whapena. Tele Samoa. Nga, kau whai promote avi whafo. Le whenga mai lisi vaanga ia mea call centers. I nei. Tasi nā mea tau. Ele foi a boa vez tatu tanga te fa for RC. Vanga o manga o export. Wai. Al vanga le pisin tele tu pele sa ni tonu mo so ni ya tatu o mai. Fati no ingol tatu. O ta foi nei. Ina ua tamu faile vaile a fang vai fole. Wai sin tamu fai avi fafu. Sa ma to ele vaile fai avi Amerika makanga. Ma nei ai. Ai ole fa fitau lia le nei foi la mutanga.
Na mato mai le malo tam fai so ese so swani le thing on FDA. Me le thing tama i America nei fatanga tui va tungole. Ava tuina le oloa. O mea ia. O te talo. O mea la ia tasi va ngati le afia ngai man tanga luanga le. Fai la tolu pe power komeni so swani nei tatu tangata. For free. Ole battle la to service. Wa o tasi me tango tateli. O re kamo fai au sia standards. Ia tapula. O lo o fatatia mai atu nui fafu. Ai lo tal tonu wale sa we foi. Le vai ngale no tau tala ele a tau ti. E me ka ususu en. Ele o vatu fau tonga litu. Ina ia ngalo lu fa kasi mal sos. Tonu le ya se me to sos. Tanu nei on na tula mai ya fionga la uli. Ele sos. Tele me fo me le. Na le o ai tilo po le me mai fai a export. Ave fafo. Ai ia taltonu ia lava ia supply. Ia mafai ta ton family ina marketi mai fafo. Ia o se to la lo le la fionga ile. Alo. Ile fautalai la fionga minsta. Ia so sonia walta to o lo fai nei. Mo le anga ilu mana. Mal fa la fa ftai. Alo. Tau noe lau whionga le sui malu. Mai whaleta numero tolu. Whaptai whai moro sao tātou tula punto pa ofi. Ia, tula mai lau whionga le steta eri tuangai. Ia, o leo o sao noa ta mao le tūna. Ia, tula mai lau whionga le steta eri tuangai. Lau whionga e le whongwhtalai. Ia, whamalo. Mo le tau langa na e si tia e nei tai hao. Faftai ai le tua e lan pule faso I fuo. Te teina mai ai tātou mota nei. Wa ngā luenga tuua wha wau. Ia, o mawhoa an te puipa I o Samoa I ona tūlanga whalupelupe. Hale au le toanga I ai. La fai lo se na tu mo tamai sao tatu tu la fono. Ola son nafi sa o fa longo le ai fa moi o tu la fono le nei. Fa moi le mai ele tau ona tātou no ai fo ia lava wala ma fai ona wia na ia tile ai o loa e avenati fafos mele lei ai ole le lifa ole fala por tonga phone le o toi fatu le anga I le fa ma popo e ole me altona sa o mo le son nafi o le fa ma popo ia o tele la po le wing o le fa ma popo a tatou te tau fai mati tu mo le anga I le rumana ai o le mele yo export port po pulenga o loa. Au ina tu whawhau tātou foi mai ai. Sa iai le tātou copper port. Sa iai le tātou cocoa port. Sa iai le tātou banana port. Sa o sa whai ai foi ton. E vea o ma suil tanga luenga tupe. E komiti umanei, ma uloa ai whawhitauti. Te rea whawhitauti sa whawhengai. Hai mai se e la nā teimi. E a wala mai o mai bots nei la nā teimi. E a iainga o loa avi whafo. Ma se leni.
Nā alu. Amata mea mai ai ia lau whai whatuanga malatou sa leina o loi whafo. Ka pungi a ngā mea lisa o ngā. Wana o lea whaina i o latou. Popo, koko, whai. Tō mana tunatu ia mene sa ola i Samoa. Nā veina i Hamburg, Germany. Ia tātou koko. Ia la wasi singa no walu i Hamburg o Samoa. Matusi o loa sala natu i Samani. Ave Beltania. Na tātou popo a wāle swau. Ia, ma le tātou koko. Iei whai ungan whai a komiti nei. Nei ina pē umai ia mene. E le teimi sa whai nisi whai ungai lelelei. Ma whaatonu umai ia le au whai koko ma le au whai popo. E au mai umai fua e pia nei. Wa le tali tonuina ia le au whai ola. Oi nān ta pē ai. Ia wae, le ale mea le toi ina sau mau mai sawa ia. Mai langa ako popo e kasi. Au mai e fua e nei. Tele le tupe nā luai. Ai, o le tulanga na le fau mea nei. Al nei ai le nol tau manatu. Tau sanga e whiw salau i wano. Matoi le pepe le kapineta. Ma le whautuanga. Kapungi ia le pōre le whai lena toi. I silia na i le whinau ale au whai pisanisi le exporta lato o loi whafo. E leia se me silia tu nei lo lato, i silia kule lako malamalama. E avea lato o loa, i whafo. Lea lana sa wai. Lea lana sa o lotoa ia lato neo e avea lato o loa. Ai, o le whalawila vele na tupu. Sau, o ki kako wha, mai. Tātou mwhaile, mai whai mai i sala etu. Tau mwhai, le mwhai, mai. Sili aku ngā costly le production. A sili atu an tau ngō fie ia whai e mai tono New Zealand. Mai isi atu nuu, Filipainga, mai isi atu nuu i Amerika i saute. Ai sili aku ngā lalaka kākou. O le tonga whai pito tele. O tonga whai tamale o Charlie, Westerland. Sa masani no walo kilo ia mo whapea o koe laki Samoa. O le whapupunga, o nei mea, o le lei a wala, o a whaka a wala kau yuka. Koso kui ai el kise. Sui ma kula fongo. Whaofi mai ai ia ka wale. Whawhaingo fie o nanga lua ina o loa vi whafo. Whatu nei le luafe ma le lima ma le ono. Whatua e lesi minista, e whamai e lesi minista e luafe ma le ono. Le sros. Nā mena whatua e le sros. Na whatu le sros. Ona o tātou vai atu. E makua whainkakele o ngā kaofi. Oi ona whaingofi ona ave tātou mea mata i whafo. Ona malolosi o mo mea o tula whono quarantine. E taofi aile aluatu o mea mata o ma. O ngā luakuai ma whama. Lalanga lea ngā whaiele sros. E lo se sia ku lalanga ngā whaiele sros. Kako kam whailoa. E ngā osi o loa ina ia le ave matai whafo. Ai a waku ua uma o ngā koe whau mai eisi o lo whau kai pele whisky. O nā watu loa lei whafo. E le toi apply iai ni quarantine. O lana wenga la.
O le mta upu le whenga tai, wha whenga mta tō, production, supply. Ala whau sanga maketi ele o mawang ka maketi. Ola kele maketi. Al whala vela ve, ele o lava le tatu supply. Ai afua sa, wa umang whai uma mea. Ka penga le lei ia tula fono le sui e whai ngofia na mai ta vale. E o yuka kaya ngā rue, ala sa lau ngai. Kasi ala ka vale ka ke lo ngā kai ka yuka whai lo ka mama. Ia, o whaka awala. Ia mai ngofo iai ka whakawholo whale, o lo whakoa. Ala mele kupu, ele o lava al kako supply. Ale lana tom whai ai. Tato liulo e whauisi koe ngā loa. E ave whafo. Kai pela le whisky. Kai mea ka wele whisky. A fo ia luma e kalo su. E me whai fo inga whai mai ia le whisky isi mau mo whalongo le koko. E sida ko fo ia ngā kaua. Le ngiu. Ia lai e siau ngā. Ai o le ngā le melea. O le roko e o kalo e le kaui e whafo. Kalo su. E le lai o mai nei. A o kungai ka kou I whafo. O le mela e no maua. E tau na whatau sa tātou whale o loa. E tu e tātou tangata. Wa ave umalau inkia mai whiki. Ia whale o loa I whafo. A wakula kalo. E rea maska ko whiau e ngofo ma whakau o kalonga mai. O akalo le e wakungai o kalonga mai whiki. A vange kalo leanga mai whiki o kalonga mai Samoa. Whamtalanga na lena o mai. Lena lei lonto e whatau tātou whale o loa. Lai e nei. Ai ngā walura ka mai ngei a New o kuwai. E rei a mai kalo ia. E rei a fo e o a ilu ma whale o whale e wawa. Tusala lewa iai le mea whai na o iai tātou na. Al whawhita auli o le supply. E o fo ila e tātou ia. Le awa maile si kampangi a mai ngei a whaingo fie. Wanga mai aka oi Samoa ku valele al whafu. Ele o whaingatali na mea. O le fo ngei le official Pesa Plus. La mea ngā lai ngā maile official lea. Ele mafuanga. Ele mafuanga ngā mai ai le official ngei. L'official ngei lato te una ia le free movement of goods. Ile va tato tunu ma Australia ma New Zealand. Ia. Te roi la te ulenia tato lo. O le foi la tu ia I tonu. Ma le trade in services. Tato tangata aleini mea export tangata. O le mta upu foi la I le tulanga. Whawhele brain drain no mena tātou e whai. Whai ngā luenga, whai aki ngā e kekeli. Whai ngā luenga I tangata. A lea ua te tala mai awa nonei. E te tau, on tātou whangaina. Le lala mate tu, po a whamaupoponga ia o le a whai. O tātou whoi mai ai. Ma le fo e telemarket a o le una ia tātou tangata I nei. Ina ia ngaosi meia ma vi whafo. O le melena tau tele. Le ufata oto tātou ia wala whawhaingo fie ufaka. Nga ngai rokwa uka, il ka vale kaungo fie. Ia kula uka vale, ia sol vali lo mamanga. Whale lil mamanga. Ai o le mea taun tātou tilo. Ki kira kongwa il mafuanga. Wala I un kupu mea o I nā. Nei ai whawhitau. E tau nā alu iai lo tātou malo. Si muni al whona. Alo, sao noi lau whunga te le tuangai. Misi whunesi o whautuanga mo le angai lumo le tātou.
whalaputunga fōu, o tā pena nei, ia me se hui o nisi meu tonai, toi whamanatu mai mo I tātou, me lea malo mo le saunuanga. Ia, taru ai o leu tātou la lata le tātou teimi malolo, o lea la, whaatati ese tātou ngā ruenga mo le malolonga o le tai au. Ia ona toi a matai le stasi o sui mo le tātou, tula funtau whaofi, me lea whaatati ese ngā ruenga le, pono au mo le malolonga o le tai au.